Poštovani gledaoci, pratite vesti dana radio televizije Bačka Palanka. Dok Ministarstvo poljoprivrede tvrdi da nema aflatoksina u mleku, pokrajinski sekretarijat tvrdi da je situacija alarmantna. Ministar Goran Knežević danas je razgovarao sa proizvođačima mleka, inspekcijama i laboratorijama o ispravnosti mleka. U Nacionalnoj organizaciji potrošača i Ministarstvu poljoprivrede kažu da u mleku nema kancerogenog aflatoksina u granicama većim od dozvoljenih. Međutim, pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić objavio je podatke o ispitivanjima mleka u kojima je pronađena nedozvoljena količina aflatoksina. Rezultati provere kvaliteta danas će biti dostavljeni premijeru i ministru poljoprivrede, od kojih se očekuju konkretne mere. Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović izjavila je da će ministar poljoprivrede Goran Knežević danas imati sastanak s proizvođačima mleka, inspekcijama i laboratorijama o ispravnosti mleka. Koncentracija aflatoksina u domaćem mleku u granicama je normale. Utvrđeno je uzorkovanjem 17 vrsta dugotrajnog mleka najvećih proizvođača u nezavisnoj laboratoriji, kažu u Nacionalnoj organizaciji potrošača. Od tih 17, kod 4 je otkrivena donja granica detekcije aflatoksina, dok je od 13 otkrivena gornja granica ove materije. Dogovor je sa Ministarstvom poljoprivrede da u narednih mjesec dana veterinarski inspektori odu na teren, odu do proizvođača, podele preparate koji mogu da eliminišu prisustvo aflatoksina, kaže Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Prema njegovim rečima, rezultati analiza pokazuju da postoje osnova da hrana za životinje nije tog kvaliteta koja bi trebala da bude. Međutim, pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić jutros je na svom sajtu objavio podatke o ispitivanju mleka, prema kome je u 29 od 35 uzoraka pronađena nedozvoljena količina aflatoksina. Pošto niko nije reagovao, gospodin Ješić je održao jutros u 10 časova konferenciju za novinare u vladi Vojvodine. Danas smo vam pripremili rezultate istraživanja kvaliteta mleka na teritoriji AP Vojvodine. Moji saradnici i ja smo prošle nedelje, kada je otpočela priča sa kvalitetom mleka na tržištu, zahtevali vanrednu analizu od strane 3 akreditovane laboratorije. Prvi rezultat je stigao juče pre podne i te rezultate sam vam podelio. Videli ste kakvi su rezultati što se tiče kvaliteta mleka. Druga dva rezultata stižu do kraja ove nedelje i to su uzorci koji su sa tržišta teritorija Novog Sada iz maloprodaje uzeti prošle nedelje i ove nedelje. Ono što je jasno da imamo situaciju da nam je najveći broj uzoraka preko dozvoljenog količine aflatoksina M1 u mleku i da imamo situaciju kakvu imamo. Kad smo dobili juče rezultate, ja sam, pre sve kao državni službenik, onda kao neko je potpredsjednik vlade Vojvodine, hitno napravio dopis predsjedniku vlade Srbije i ministru za poljoprivredu i taj dopis sam poslao juče njima na ruke, gde smo ih obavestili o ovim analizama, obavestili smo ih sa rezultatima i dostavili smo kompletne analize koje smo mi dobili od akreditovane laboratorije i zatražili smo da u roku jučerašnjeg dana reaguju po tom pitanju. Nažalost, niko se nije oglasio od državnih institucija i to je meni potpuno nejasan način i razlog zašto to nisu radili. Čak šta više, prošle nedelje su izašli s rezultatima iz iste laboratorije koje su mi radili istraživanje da je mleko na graničnim vrednostima. A imate situaciju da je 20, 30 i po 200% mleko i aflatoksini u mleku su viši nego što su dozvoljeni. Ja sam noćas, pre svega, kada sam vidio reakciju ljudi iz cele Srbije, koji su mi prijatelji, i ljudi koji su mi na Twitteru prijatelji, koje poznajem i ne poznajem i tražili su od mene odgovor, prosto da im dam na to pitanje. Preneprego činjenicu da sam državni službenik, nisam sačekao do jutros, nego sam noćas na Twitteru zakačio te rezultate i pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac 2 dece i neko ko je odgovoran da se bavi ovim poslom i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mleka. Naravno da juče kad smo dobili rezultate su počeli se razne vrste pritisaka vrše na mene i moje saradnike. Jedina odbrana od takvih pritisaka jeste potpuno javnost u poslovanju i radu i noća smo ovo objavili na Twitteru, danas podelili vama i očekujemo da država što pre počne da radi svoj posao i da se ovakve stvari više nikad ne ponavljaju u državi Srbije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milosavljević zatražio od vlade da iznese podatke o ispravnosti srpskog mleka, a ukoliko se u njemu utvrdi prisustvo toksične materije aflatoksina, da ga povuče sa tržišta. Milosavljević je novinarima u Skupštini najavio da će sazvati sednicu odbora za zdravlje na koju će pozvati ministra poljoprivrede i zdravlja Gorana Kneževića i Slavicu Đukić-Dejanović kako bi se razgovaralo o mleku i namerama vlade. I dok se na raznim nivoima vode razgovori i pregovori, nadležne inspekcije bi trebale što pre da utvrde koliko aflatoksina ima u mleku koje pijemo. Dakle, nadamo se da će nadležni već u roku od 2-3 dana utvrditi pravu istinu i da ćemo moći da saznamo da li u našem mleku koje piju naša deca i mi ima aflatoksina ili ne. Uz sve probleme i neizvesnosti koje nosi stočarska proizvodnja, farmerima na putu do konačnog kupca stoje i prerađivači. U zemljama s razvijenom poljoprivredom takvih prepreka gotovo da i nema, dok će se u Srbiji još morati čekati na veći uticaj farmera na prerađivače. U slučaju da država i prepozna prerađivače kao monopoliste, njihovo kažnjavanje ne znači nadoknadu štete farmerima, tvrdi predsjednica Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski. Na našu veliku žalost, bilo koja odluka koja se odnosi na zloupotrebu položaja kompanije Salford ili Imleka u odnosu na proizvođače ne odnosi se direktno na nas. Mi u ovom procesu nismo u mogućnosti bili ni na koji način da naplatimo izgubljenu dobit za sve godine. Također ta kazna, odnosno novčani iznos koji je Salford morao da isplati državi, opet se nije prelio na nas proizvođače. Stav proizvođača je da oni nisu zadovoljni tim ugovorima jer ih pre svega niko nije pitao, a mi smo jedna od dve strane u celoj priči, objašnjava Sanja Bugarski. Da bi izbjegli posrednike na tržištu u poljoprivredno razvijenim zemljama, farmeri su većinski vlasnici prerađivačkih kapaciteta i tamo su naravno prošle decenije dok farmeri nisu preuzeli prerađivačku industriju, objašnjava predsjednik Privredne komore Srbije Milan Prostran. U mlekarama, pa naravno i klanicama, kada je u pitanju Danska ili Holandija, učešće farmera u vlasništvu je od 85 do 90%. Preuzimanjem farmeri su gradili više od 70 godina. Tamo je taj proces ubrzan 60. godina prošlog veka ulaskom u Evropsku uniju, kaže Prostran. I mi ćemo tako još čekati da farmeri postanu vlasnici prerađivačkih kapaciteta. Velika nada je najava renesanse zemljoradničkih zadruga koje bi mogle da izgrade i mlekare malog i srednjeg kapaciteta. Dok se to ne desi, veliki prerađivači određivaće cenu sirovina farmerima, ali i to koliko će gotov proizvod koštati u prodavnicama. Socijaldemokratska partija Srbije Dan stranke obeležava 20. februara kada se obeležava i Dan socijalne pravde. Tim povodom Socijaldemokratska partija Srbije će sutra na teritoriji cijele Republike organizovati akciju 24 sata za socijalnu pravdu. Akcija će biti usmerena na podizanje svesti lokalnih vlasti da socijalna pravda mora biti centralno mesto saradnje svih političkih stranaka svakog dana u godini. SDS još jednom ističe da posebnu društvenu podršku moraju imati siromašne porodice, osobe sa invaliditetom, deca, stari, Romi kao i izbegla i raseljena lica. Navedeno je u saopštenju za javnost Socijaldemokratske partije Srbije izdatom povodom Dana stranke. Poslednjih godina milioni ljudi širom sveta, uključujući i našu zemlju, podižu glas iskazujući nezadovoljstvo istim stvarima, rastućim siromaštvom, nejednakošću, korupcijom, represijom i nedostatkom pristojnih uslova rada i radnih mesta. U srži ovog masovnog pokreta je zahtev za socijalnom pravdom, navedeno je u ovom saopštenju. Dok se socijalna pravda često smatra nedostižnim idealom kome se može samo stremiti, ali ne i postići, pojam socijalne nepravde nije maglovit. Socijalnu nepravdu jasno osjećaju svi koji nemaju pristupa poslu, pristojnoj zaradi, stanovanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj nezi, obrazovanju, odlučivanju, napredovanju na poslu, dokolici i tako dalje. Ne zato što su nesposobni ili neuki, već isključivo zato što pripadaju određenom socijalnom sloju, klasi, naciji i entitetu, ili što su određenog pola, dobi, boje kože, veroispovesti, zdravstvenog ili imovnog stanja. Ostvarenje socijalne pravde je stoga neophodni preduslov ekonomskog prosperiteta države i to takvog prosperiteta od koga će imati koristi svi, a ne samo pojedine grupe i slojevi. Socijalna pravda podrazumeva da svi, bez obzira na međusobne različitosti, imaju iste mogućnosti i ravnopravan pristup odlučivanju i učešću u političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu. To je koncept društva u kojem svi građani i građanke baštine jednaka prava, imaju mogućnosti, koristi i obaveze.
Takvo društvo ne poznaje diskriminaciju. Takvo društvo počiva na etici, stoji dalje u saopštenju. Ostvarenje ekonomskih i socijalnih prava kao i prava na dostojanstvo garantovano univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i nakon 65 godina od njenog usvajanja za većinu stanovništva je sveta tek prazno slovo. Prvenstveni razlog tome je preovlađujuće makroekonomsko okruženje koje počiva na profitu, eksploataciji i diskriminaciji, uzrokujući rastući jaz između siromašnih i bogatih, kako pojedinaca, tako i slojeva, tako i regija, ali i država. Polazeći od ove činjenice, Međunarodna organizacija rada je 10. juna 2008. godine jednoglasno usvojila deklaraciju o socijalnoj pravdi za pravičnu globalizaciju. Deklaracija se fokusira na garantovanju pravičnih ishoda globalizacije za sve putem zapošljavanja, socijalne zaštite, socijalnog dijaloga i prava na pristojan rad. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde. Prepoznato je da su društveni razvoj i socijalna pravda preduslovi ostvarivanja mira i bezbednosti unutar i između država. Prepoznato je da globalizacija, povezanost tržišta i uklanjanje prepreka u kretanju investicija mogu da postiču razvoj ekonomije i tehnologije i doprinesu poboljšanju životnog standarda ljudi širom sveta. To je, međutim, moguće ostvariti samo ako se ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo postave u osnovu razvoja. Podsjećanje na ovu nužnost na današnji dan je prvi korak u pravcu dostizanja željenog cilja. Navedeno je u saopštenju za javnost Socijaldemokratske partije Srbije. 14. Kočićevi dani biće održani u Čelarevu od 21. do 23. februara. Organizator ove kulturno-umetničke manifestacije je Kulturno-umetničko društvo Petar Kočić. Manifestacija se otvara u četvrtak, 21.2. kao što ste rekli. Počinje sa večeri poezije i proze. Na toj večeri čućemo najbolje i najbolje radove za koje se odlučila naša komisija i laureati će dobiti naravno nagrade. Da podsjetimo, kada govorite o ovim radovima, u pitanju su radovi koji su pristigli na konkurs Kočićevim satiričnim perom, dakle to je prateća manifestacija Kočićevih dana. Tako je. Znači, još jednom da naglasim, znači u pitanju su radovi iz oblasti poezije, iz oblasti proze. Dakle, biramo najbolju satiričnu priču i pesmu Satiru. Imali već koliko pristiglih radova? I imali smo negde oko 170 pristiglih radova i žiri nam je rekao da je imao zaista težak zadatak, međutim od svih tih radova odlučili su se za najbolje. Osim redovnih nagrada uveli smo ove godine i zahvalnice, tako da se što više ljudi možemo zahvaliti na tome što su nam poslali. Prošle godine i prethodnih godina ovaj konkurs je bio međunarodnog karaktera. I ove godine, nažalost, moram biti iskren pa reći da nam je Tanjug malo zakazao. Dobili smo radove uglavnom iz Srbije i zemalja iz okruženja Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, a ranijih godina bilo iz Japana, iz Amerike, znači bilo je sa svih strana. Da. Nakon toga, opet prateća manifestacije Kočićevih dana jeste jedna lepa izložba. Krajem prošle godine održana je kolonija Kočiću s kistom i kao i uvek na otvaranju Kočićevih dana imamo priliku da vidimo radove koji su nastali na toj koloniji. Radovi će biti izloženi u holu mesne zajednice Čelarevo, to je odmah znači objekat pored objekta gde će se održava i ovo večer poezije i proze, tako da svi gosti koji budu prisustvovali večeri poezije i proze će nakon završetka otvaranja i dodale nagrada moći da vide izložbu koja će biti upriličena u holu mesne zajednice. Da podsjetimo samo, u radu kolonije učestvovali su uglavnom slikari iz Bačke Palanke. I Bačka Palanka, Čelarevo, imamo iz Osijeka, iz Novog Sada i mi trudimo se i tu da održamo međunarodni karakter kada se ono održava. Drugo večer manifestacije, već po tradiciji, posvećeno je tradicionalnoj pesmi. Tako je. Manifestacija je pod nazivom Vraćam zavičaj odnjeto. Nastupit će pevačke grupe iz zemlje i okruženja, pre svega bi tu naglasio naše goste iz Banja Luke, koji su ove godine upriličili da nam dođu u posetu. Treće veče folklora. Treće veče folklora, osim gostiju iz Banja Luke, tu će biti gosti iz Kragujevca, iz Bačkog Gračaca, iz Maglića i naravno Kulturno-umetničko društvo Petar Kočić iz Čelareva. Da, koliko se sećam, sa kulturno-umetničkim društvom iz Kragujevca ste pobratimljeni. Mi smo bratimljeni, iz finansijskih razloga, nažalost, nismo mogli da pozovemo i Makedonce, odnosno Kulturno-umetničko društvo iz Makedonije, međutim, njihova uprava će biti tu, tako da se trudimo da na taj neki način nastavimo tradiciju tog bratimljenja.
Pretpostavljam da su sve pripreme za početak ove manifestacije privedene kraju. Sve pripreme su završene, da kažemo najbitnija stvar, a to je finansijska konstrukcija zatvorena i ako mogu, ja bih iskoristio priliku da se ovom prigodom zahvalim pre svega našem velikom sponzoru kompaniji Kasper Srbija, koji nam svojim angažovanjem omogućava da održimo sve te godišnje manifestacije. Zatim, kao glavnom sponzora, pohvalio bih opštinu Bačka Palanka, koja je ove godine donirala novac kojim ćemo da završimo ovu manifestaciju i naravno osoblje osnovne škole Zdravko Čevar, koji nam svojim angažmanom omogućuju da to sve sprovedemo u prostorijama osnovne škole. Samo otvaranje biće u osnovnoj školi? Jeste, biće u holu osnovne škole Zdravko Čevar Čevarevo, prvo i drugo veče, a treće veče će biti u fiskulturnoj sali. Dobro, kad počinju programi? U 19 časova počinje program i ovom prilikom bih pozvao sve naše građane iz opštine i naravno iz Čevareva da u što većem broju dođe da posete manifestaciju, pošto je to ipak jedna tradicionalna manifestacija koja se svega jedan put godišnje dešava, tako da bi bilo lepo da to vidi. Da li se ulaz plaća za... Ne, naravno, sve je besplatno. I naravno pozivamo, evo, Čelarevo celo, je tako, poziva sve zainteresovane da 21., 22. i 23. dođu i proprate ovu tradicionalnu manifestaciju. Dakle, u pitanju su 14. Kočićevi dani. Isplata dečijeg i roditeljskog dodatka za januar ove godine za korisnike iz Srbije počeće u sredu 20. februara, saopštilo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Istog dana biće isplaćene i naknade za izdržavanje osoba na porodičnom smeštaju i posebne novčane naknade za mesec januar. Stigli smo i do sportskog bloka u vestima. Rukometaši Bačkopalanačkih Lavova imali su uslovno rečeno uspešno gostovanje minulog vikenda u Temerinu. Naime, učenici trenera Zdravka Pelete su uspeli da u okviru 13. kola Prve lige Srbije grupa Sever odigraju nerešeno 26-26, poluvreme 16-13 sa domaćom ekipom Mladost TSK. U ovom meču Palančani su uspeli da iznenade favorizovane domaćine i otkinu im bod. Tačnije, naši rukometaši su prva ekipa koja je uspela da ostane neporažena na terenu u Temerinu. Nakon prošlonedeljnog kola, ekipa Lavova se nalazi na 7. mestu sa 11 bodova, uz 5 pobjeda, 1 remi i 7 poraza. U narednom 14. kolu naši rukometaši dočekuju ekipu Sombor Elektro, koja se nalazi na 10. mestu sa isto toliko bodova. Meč između Lavova i gostiju iz Sombora igraće se u petak veče u sportskoj hali Tikvara sa početkom u 19 sati. Po rečima trenera Lavova Zdravka Pelete, u ovom meču njegova ekipa mora da pobedi ukoliko želi da i naredne sezone igra u sadašnjem rangu takmičenja. Minulog vikenda nastavljeno je prvenstvo u prvoj vojvođanskoj ženskoj odbojkaškoj ligi grupa Sever. Ekipa Merkura je u subotu kao gost u Somboru u okviru 10. kola pobedila domaći tim CVS sa 3:1 po setovima 24-26, 25-18, 25-18 i 25-16. Trenutno odbojkašice Merkura zauzimaju drugo mesto na tabeli sa 23 boda uz 8 pobjeda i 2 poraza. U narednom 11. kolu iduće subote ekipa Merkura u sportskoj hali Tikvara dočekuje osmoplasirani tim Turije koji ima svega 6 bodova. Meč između odbojkašica Merkura i Turije počinje u 15:30, a domaći sastav u ovom meču je apsolutni favorit. U nastavku prvenstva Prve vojvođanske lige Sever za odbojkaše uspešni su bili i takmičari Bačkopalanačkog Merkura. Oni su u nedelju na svom parketu bez većih napora savladali drugi tim Subotičkog Spartaka rezultatom 3:1 po setovima 20-25, 25-21, 25-19 i 25-19. Posle 8 odigranih kola, Merkur je drugi na tabeli sa 19 bodova, jednim manje od vodećeg Maglića. U narednom 9. kolu odbojkaši Merkura gostuju u Baču kod ekipe četvrtoplasiranog Partizana koji ima 4 pobjede i isto toliko poraza. Meč između Partizana i Merkura igra se u sportskoj hali u Baču sa početkom u 18 sati. Kuglaši Bačko-Palanačkog Dunava proteklog vikenda izgubili su meč na gostovanju u Kljajićevu od domaće ekipe Sloboda Moravica. Iako su išli na sigurnu pobedu, ispostavilo se da je broj 13 poguban za Bačko-Palanačke kuglaše. Naime, meč 13. kola druge vojvođanske lige između ekipe Sloboda Moravica i Dunav rešen je u korist domaćina, koji su oborili 8 čunjeva više od gostiju, što je bilo dovoljno da osvoje 2 prvenstvena boda.
Još smo pomalo zbunjeni i nesvesni šta nas je snašlo jer smo u Kljajićevo otišli uvereni u sigurnu pobedu, izjavio je Paja Keravica, sekretar kluba, naglasivši da će jednonedeljna pauza u prvenstvu dobro doći palanačkim kulašima da analiziraju razloge poraza, ali i da se dobro pripreme za nastavak prvenstva. Nakon 13 odigranih kola, prva na tabeli je ekipa Junaković Prigrevice, drugi Dunava, treća ekipa 13. maja iz Novog Sada, sa kojom se Palančani sastaju u okviru 14. kola koje se igra 2. marta. I na kraju vesti, evo i nekoliko reči o vremenu. Meteorolozi kažu da će sutra biti slično vreme, dakle relativno toplo za ovo doba godine, sa povremenim sunčanim intervalima. Krajem dana je moguća kiša, maksimalna dnevna temperatura 7 stepeni. Sve vesti pronađete na našem sajtu, adresa je www.tvbab.com. Doviđenja.